Mizoram State Rural Livelihood Mission MzSRLM hmalakna hian East Lungdar Block chunga khosang atuam in mason na lang atam hle maya an mu phak lo le an be sei ngai reng lo chu MzSRLM hmalakna wangin mirethei te nen athleng ta zela hei hian rampum tan mason na athlena thok tu te in pek na ro pui takhi mu mai thei animal lo ani chung ko mason na ngai to tel ruala khotlang ta na chorna omtur ngai to tel thiam phei chuan he MzSRLM program hi aro puin a hluzual hle ani khomel atilang moi zual thina thil om ngai lo khotlangin an mamo si tam tak aum theya chutiang ti na chang hriale lo thlin pui tu pilal om pui sailula kami story ilo thlir hole te ang pilal om pui hian pasal fanaw nein chang chetak chungin atul athok thina thloma te nein har satakin indai lo takin a pheboi ve hle thin lelit te siamin bu thar hlok a har sato boxi private school ate han in lo le lop thin boka chung ko chomna tan ezon na tha le hlok jok awangin a boi ve hle thina chutianga boi le mang taka anom lai chuan kumsang ni le som palia asailula khwa MzSRLM chuan retheite choi kana tur bei pui an han thlak tana mason na ra bithar ani ti hria in rolu self help group an tin ve ta ani an be sei ange in ezon thar anei ta a kumsang ni som pariata CIF loan cheng singa pukin computer le xerox kholte photoprinter te alei thei ta a an khua sailula kal om ngai lo ani wangin dor tu po an thanemin sumlak lu po alo pungta a alon lak po kum khata aro zo ngal vek thei ani ezon na thale ha dam jok alo nei thei ta a hetiang din huna langkai tu Mizoram State Rural Livelihood Mission MzSRLM chunga thinlung takin alom thu asoi thin ani Oletuna han kabula pilal ompui POP oma ani hi atel na self help group kha kan la shelawa chu wangin atma hian min han shel sela Rohlu self help group ania MzSRLM noi ading kan ni chan group member engzat nge omchau pariat group member pariatin oma cha ingtiangin nge in group malak dan te in group tho hau dan te malak dan em hi kan nei lawa committee hi thakhata voi khat kan nei china abaka chuan tia tholom kan ken khom te hi tian kan khol ani be mea abak malak na kan nei lo sum tu aka thil hanjor angchi po khai nei lem chang lawa kan group chu noi te kan nya hei chang sia ba ka tar te khatiang kha kan nei thei ve lawa chu wang chuanin kan sum kan thlatin tholom kha ni mei chuan ani le hem self help group a hian engtikuma change itel chautan sang ni som pali kan din ta atir te changi tel chauti na ni chu adin ma sapola khan kan changa cha he kan hnung lama hianin computer te printer te kan hmuwa he hi engtianga inei thei nge ti kha kan shele cha ka VO self help group in zom khom hi VO kan ti ta chu ta chuan CIF loan kan tia pung claim zokin kan puk theya chu singa kan puk ve ati han computer te thalak siam na te xerox te kan leya kan khotlang ala om lawania ti han kan khotlang pon kan chor ang reng khop me ani le hemi zong le nan hian a complete nan hian engzat nge se nang sikhen hante nya singli sang riat vel kan senga chumi CIF chana cover ve kan ni chu ani chuan chung loan te chu in rule zau to em akum khanna khan kan rule zau ngal ve ni chu chan chu kumakal le fe to aman chu in mu chuak ve dei do ni chu tro chuanin e hemi lo hi enge I chum do na dang angsi te ti mabak tin la nem nei ri lo kan chung kwa chuan tu na ri chuan hei hi tian chu khotlang in kan mamo boka ti han kan ti chau ve ri zelang chuan ani le ngai hlu tu khan tam don ma engtin nge tu nge na lo thok ber thin lo ti sak thin tu kan fa te kan pa te ke ma po khoi thiam be tian in nga kin kan ti mei khoi thiam be kan ni moi fa te hau nen no pang te po hen ten an khoi ve me ya chuan enge in red tlang pui thalak print man te xerox man te kha engzat te nge ai zol red vek hian kan tia lungdar re ta nyang chu
Xerox po cheng nga nia thalak po cheng som man le som panga manin kan siama a photo paper size a zir khan chuan passport thi pariat chuak chi kha som nga in a kan re thi sang lem lo ni tin lo kalan om ve em ron tor tu cheu Xerox hi chun om venga thalak ti vel hi chu ni tin chu kan khwa te a om big lo chuanina to bertan he MzSRLM hmalakna Indian self help group a itel chhautan ani asang ni le sompali tang chuitel rei ve to hle me nang mani chung kwa te po he taknge in lok puina in chan kan ron mu pui chawa kai mani shat ba ka le nge kan mu ba ka hian in lok puina emo khatyang angsi kha in ne chuan han soi le la o nia he lok puina kan nga avok in te min ron saksaka chumi ba ka chuan nge vok cho te subsidy in aret panga ayatlomin kan lei thei boka chorna neu chu tam ka sai ngal me thei lo ani chu voka hian kan chor tangkai khom me vok cho vela hian lok thak tem self help group atel he lok thak khom me alo me mo hun chatak min pe kan lo me kini po an lo me khovela kanom chung chuan kan dam chung kho sak ngai to anga ya Shisel lo chung le na nei chunga na tho te hi thil hreom tak ani thin thingtlang mi te ezon na bulber lo nei le kun na tho sang phei chuan Shisel lo chuan re thei hi azwal bi ngoi thin ole pilal biak chungi pilera mi story ilo thlir le teang pilal biak chungi hian no pan lajin accident tokin taksalama harsatna anei pha akum alo pan deuh phei chuan atak salama harsatna alang zual deuh emo ti mei tur ane eizonna wangin lo nei le thin mai lo chu tho tur awang sia an chung ko din mun aniamin harsatakin an ei ve tok thin ani bera sum de chu an nei tlemin an mang ang ve hle thin mi in noi lo in an khosa ve no thina heti ilaya an kum khat sum lak lu chu cheng sing sari chau te ani kumsang ni le sompali alo her chuaka piler khuwa MzSRLM chuan are theite khai chuana tur chanchin tha an ron thlen ta a MzSRLM noya self help group an handina om theipo an rin ngai lo chu MzSRLM chuan aron ro man sakta ani pibiak chungi po a chor tangkai berte zinga mi alo ni ta a ni somni thali sang ni somnia benglon cheng doi khat pukin ni somni pathum thla som pakhat sang ni somni pakhata benglon second dose cheng noi ni apuk le a chu chuan vokvul chhovin ma po an son chakhle ani amai ro chu kumsang ni le somni pakhat ukas thla a ASF vokpul hrileng awangin an vok somni lai mei an thia chutia mangang le be dong taka anom lai po chuan MzSRLM hmalakna bok chuan a khai chuak le ta ani hrileng in aman boi ve theilo bu her khol combined rice mill changkang tak an leita a an lon pugrul nan le an ezon na ti changtlong tu bera an mangta ani an kum khat income po cheng noi li lai atling to a hetianga MzSRLM noya ACG aloding hi an chung ko tan chuan mal som na ania tuna chuan mani in le lova chung ko khosak pa ngai takin anom to ani ole tuna hian piler mual venga kanom meka tin he kabula hian pilel biak chungi ani hi an CF ani ngal boka he kabula hian ading ani atin kan nunglama hian he bu her call ti kan han muala thar chakop me hi engtin nge anei theida na te kha sia ta chakoma min han silsela hi nikum sang ni som ni pakhat November thla khan benglon I second dose ka puka chuan hi kan nei dan hi soideu chu nga ya oma ti la chu benglon hi first dose ka puk to a vokvul nan ka manga amaro chu ASF awangin anthi voksom ni lai kan ti thi ve a chuan aladam om chuna te en kol na tur le lon puk na tur nga rul na tur ngai box si kha a ivom lumila lon rul puk le me ang kan tia chuan second dose kan puk le ta ti chuan khatia vok en kol nan ringo ta man kha chuan kanin mangzo me ang te hlo ome ti in ti hian combine rice mill he kan leita ni
kan lon Benglon second dose atang kan le ni ni kum November thla ani le in khwa hianin hemi hi nangni lo nei dangan omem pakhat tinan neya amaro chu a function cha lo a thalo chuanin I engtika changin nge hemi MzSRLM hnuaia self help group a hian itel chho chana khamin han shil velela MzSRLM hnuaia SAC anron din tir sang ni som pali kuma train katel hal chuan dang eng group a nge tel ruthi group member exam nge omchewa chuan engtiangin nge in group chuanin ma in lak dan le in kalphunga kha ruthi group hi member atira trangin paruk kan oma chuan kan member pakhat kha bora lawangin ai tur kha pakhat kan lak bel le chuan paruk kan ni chau ngarama se tuna hian eizon na wangin kan member pakhatin min pem sana abang le panga kan lania member dang pakhat hi kan la zon bel mek chuan kedar si pathum kan om ani tang chu chuanin engtige zon beliti ta ka chuanin kan zole chak che chu enge me in khomi pui tam tak tam zo ka hianin enge hemi thatna hemi self help group thatna hi an she chiangem an tel cha kem nge a omzian la shefak law tel na chang an la shefak law zok nge tuna hi chuan omzian she ve viau to in ka sha keimani po hian campaign hi kan nei na sa ni kedar se hian entirna na lon te tam tak chuan thingtlang mi chuan sum hnar kan nei thasi lo lon han puk po mani har sana kan in siam me meyang antia an hlau chin ani amai ro chu a hlo om lo zia hi kan soi ve na sa kan ta na tangkai zia te kan soi na sa atuna hi chuan member zone po a ul sam let ling to zo ka ma ro chu hei kan khwa hi in sa pot ling lo khwa kan ni member somruk paruk lai kan om to chu wang chuan member tur hi awani nan wang to zo kan ni chuanin hei bu her khola bok khanin han let le taila lon pu ka tiang bul tan chau kha in eng ti khun chung nge in lon rul hun chung tur kha kum ni ani ta thakata engza tangin nge nyang sangruk za thumin kan rul chuan ni kuma in la ta ro bank loan kha ni chuanin kum in ala ombok ta chu hunin langa viawa ani le arul na thula hianin nge I hupurem hupur la ve first dose po kan lo puk to rul dan tur anti angin thatakin kan rul the second dose po kan rul thei lo na chan tur ka se lo pathian zara kan chuan ani le thakhat chung hianin engzat borvel nge cheng engzat borvel nge in her chwa thayang ka se thiam chia lo heta hian chu soile soi nu fowai te kan la tin nge abu angzong te kan suaka khatyang angkhan poisa lo nei rem chang lo angchi te sing chutling lawang a poisa ang top hi chuan amaro chu abu fai angzong te le afawai angzong te chang kanin to del pha viau ani hemi han khoivel de kha a hau ta kem harsa em nang mani ti thei ve em harsa lave harsa lo kan jir chiang ma sa akan le ma hian thil harsa lo te ni akan sha ta vain ke ma poina ka khoi ve thei mai tur ni akan sha ta wanga le kan nya bu te porem chang zok zokin kan teng chin nikida I khoi dan tlang pui le in her dan tlang pui khamin entela thang atro ole un chatak min pe gan lo me ole ke po ka lo me kan in le lo atang hian kan din mun tur mi ten min te thina kan ei zon na tur om te kan sum lak lu za tom te an thlir fo thin ole pilarin moi piler chongtlai ve nga mi story I lo thlir le te ang pirin moi hi nutai mazet mai ania pasal fanau nein tlangram lo nei le arem rem thokin abuai ve le thin mani lo thlo ngai bok
in lo ngai bokin kolani chuak chiarin hun amang thena in lo na wangin sum khol an de ngai lo chuti na kalain an chen na in aung ropin mi hring chen na ta na moilo khopin atlabal tana za tha kan ti in thar nei an sak le thin kumsang ni le som palia pilier khuwa MzSRLM noya ACG an hantin khan atel ve ngala MzSRLM hmalakna chuan an din hun zong aron soi danglam tavek ane MzSRLM noya ACG kaltlangin benglon a han puka vokte vulin bul atran chhaule theita a ASF rileng wang bokin an voktam tak an thia ma se MzSRLM chuan tuam hlom zelin an lo em thin in thatak mai te hial an nei pha ta ani thile ro puilaka po thlamuang takin anom thei pha to a an lom puyom tak zet ani le tu da hian piler chongtlai venga kan meka tin he kabula hianin pilel rin moi a om ani hi chongtlai self help group member ne tin kan hnunglama in kan mu hi an inani boka he an veng hi nuam khop me tin kan malama son futsal ground om boka ama sa in chongtlai veng inin ti da chan kha ka van che chak enge omzia man lai chuan kutilai lo ka khwan chongtlai lungpui te omomo tin chongtlai thing a oma chumi mingte chu an phua chan ani alungpui chongtlai lungpui ten te amo chumi ming chu hetlam veng hian lo putani ani tak chu chuanin hei ka in hi in nei nuam khop mai a hei adai nuam box se engtin nge in hi in sak chau tan da na kha kan lo sha danin lonin la ka tanga I sa chau te kha in ni in kan lo sha engtin nge kha tak kha in kal kong kha I benglon kan pu ka mo second dose kan pu ka ta tang chuan kan sa a ni kan sak na kong hi chuk chho ve thawa I ama in benglon te po kan lo pu ka vok vul nan te kan manga ma se enge si te wang khan an thina sakhop me ya khatianga in tuak chho tum kha kan dia amai ro chu kan vok te khatianga ni ta ka khan a san pa in second dose ka benglon kha kan puk le a ta tang chuan kan in hi kan sa ve ni lon chu engzat ngin lak nuai ni kan la chu engtikum ngin lak sang ni som ni kum ma sa mo sang ni som ni kum kha ni chu arul hun chung tura kha engzat nge ni a tinarul konga har san nain to kem ahu arul konga hi chuan le har sat na chu kan tok em lawa kum ni chung arul zo tur ania tu na hian hei thlasom panga som paruk kan rul ve to kan rul zo ve trep to chuanin engtin nge thakata engcheng engzat angin ngen rul thlakata hian sang kwa le zani in kan rul thin ani chuanin I engtenge in lon la ka tanga in han ti hawa chu in sak mai ba ka khan vokte kan vula tin kan fate sikul kalnan ten manga keimani in kan huan ram ser mun te mo le sacha in chi angkha ni sacha angkha mo kan chi nga khitlai loka khyang kan rama kyan khang ange a huana na thona te thir zai man te le a ban tur mo azam da tur ban zam nan te khan sum chu kan manga kan tang kai pui lu tuk ani chu ke ni chung kwa han mo kan na thona kong sang a hian ma kan so na ni mei chuanin hemi self help group I om ma le I om nuwa enge nang mani chung kwa a emo imi mala dang lam na thlenga omem om te reng mei soi don chon soi tur hi tam lu tu ka mo ama ti chuan hei lon po lo la du ila quarantor nei zelanga ya ma se self help group kan han ni atang hi chuan keimani group ha quarantor ani nga la wang khan ti khan ul sam de bin beng te kan dor theya hetilaya vo wa sum puk tur har sat mang anin enge ni CIF te puk tur lo oma khang te kha kan mang an chuan group atangin kan puk mei zela mimala sum puk tur wazongila sum puk tur hi har em ani thing ta nga chuan ma si hetilaya self help group kan han din atang chuan khang kan har sat na te engamo chung kwa emergency thil te lo oma dam lo na awang te mo khwarial chian na ang thil te khang lo om khan hetlaya vo wa sum puk mei tur te lo oma ma kan son pha lut to ka kan khotlang le kan chung kwa hian keima ni chung bik tak phei chu
hei amang tangkai pui takan diang katia kan ezon na konga tile ni chung kwa shim shima po I kan fa te le keima ni ezon na kong sang sanga mo I amang tangkai berpol kan ni karing om na sa ni chu tiro chan vio wa khanin treasurer inem kha ai tuna chuan viowa chuan engma ni kan nei lo mo o kan ni to thina ka lo swai reng thina tuna hianin LRG PG a hian LRG in ka LRG chu enge omzia hei sum don na lampang tuna kan thlai thar ti mo I pilera hian thlai chi sang sang te lo la khom ta ila I khang kha ashal chhuana tur te kan wangai tua puya lo lama kan thlai thar zong zong te VO in an la khoma chung ti chu I avasal tu tur chu kan ni beng war la khop mai nang pon nu fel taki ni ti chiang khop mai chu president yal poi lo ni reng thei to khai ni I nang poi ka lezel tura do sang na kan hlan che hun chatak min pe ka wain kan lo me kai ni po kan lo me khokil khor bera po kan mamo lam khom na ber chu dor hi ania dor ni veting tang si omlo tamjong na dor chuan pan a hlo lovin reilo te a in hong tur omlo wa khar mai a tul thin ole pilal than omi sailula khwa mi in MzSRLM kal tlanga dor lian takle ezona tha ani dan hi ilo thile te ang pithan omi te chung ko hian ezona tha dei lovin tlangram lo nein wangwat le thosikara harsa takin e an jong thina eile ina an harsa in fate chomna tur du khop an mungai lo sille fen tha po nei zo lovin harsa takin hun an mang thina chutianga thinglukar nuna an nun tok lai chuan MzSRLM hmalakna chuan kumsang ni som paruk atang khan an din mun aron thak sakta ani MzSRLM noya ainon HG dinin kumsang ni som paruk khan atel vetana CIF lon cheng noi khat apuka chu chuan bul an tran chhauta ani dor siamin ril runei takin na an tok thina benglon cheng noi thum puk le in an dor chu atilian chhozela min an lama piang nei an tuma tuna chuan ezona thale ha dam jok an nei theita ani tun din mun athen theina chan hi Mizoram State Rural Livelihood Mission wang ani ti asia alom hle ani ole tuna hian sailulak field venga kanom mega tin hei ka bula hian pilel than omi a oma ani hi ainon self help group member ni tin hei kan omna dor hi ama dor ani engtiangin nge abul tran chhaudan a dor siam dan te khashia ta chak oma min hansil phot sela MzSRLM nuaya CIF loan le benglon kan puka CIF loan hi nuai khat kan puka chuan benglon hi nuai thum chuan kha masazo voi ni ka puk to mo chuan masazo kha chu ka rul zo to a chuan tu na han kan puk le mek nuai thum dang tak chu chuanin hemi self help group a hianin engtikuma changai tel chauchan sang ni som paruk chu anron din kuma ni em atir changi tel ngal nge kum le vel nin ka sia atir changi tel chuanin I CIF le bank loan ni la atro chuanin I tuna ilak thar chu engzat nge nuai thum milata a chu thatin engzat anga rul tur nge sang kwa zangan te mo chuan achang chuan sing khaten kan rul engti khun chunga rul zo tur nge nyang kum thum tuna kum khati rul ting to nge rul ting to chuan I thil zor te hi eng tenge an ni a khoi change ilak ti hamin han shilela thil hi kan zuar na sa angrenga chi sang hi ai zola tang hian kan lana sa a sumo a kan cha thina chuan Lungdar ra po son kan la boka an ron ken po hian a chang chuan kan la thau vai te hian an ron kenga tin bar ma mi pon an ron keng boka mo ani le manzat te hi ai zol ne na re te in ang vekem a then hi chu in anga tam zo ka in ang lo po om vel deu zau to shet thei lo tro kha kha chol alakna haw dak don sia chuanin I dor hi chumi I tela tanga idin chau chu ti na emni a tran tir pe ra chuanin kapuk ma hian kalodin to mo tlemin chuan kapu ka tang chuan ka tiliana ne chu I electric bungrua te kalak bela chuan hei ice cream bom
deep freezer te hi kan lei le a chuang ka til lian ve shet ani le itel ve hi hemi self help group ai tel ve hi enge I inchir nge lok thla ki ti khan sei ve le la self help group ka tel hi lok thak ka tia tianga MzSRLM nuaya kwaran tor ngai la ba poisa pok thei te hi a hlu ka tia ke nei ang tan chuan tun ma chuan I lo na ya I zong thin kan ve a asura sa nuaya ka ve thina chuan tian poisa te pok thei ta ka chuan keima tan tak te hian a tha ka tia asura sa nuaya lo nei lovin dei hlim nuaya tian kan chung ka chop tur te ka lo thok chuak ve theya ka tan chuan a hlu ka ti hle ni in chair om lo un chatak min pe kan lo ma lo in shal thur turin du sang na kan hlan che kai po ka lo me Mizoram State Rural Livelihoods Mission MzSRLM Rural Development Department Government of Mizoram Chuan Thingtlang Chalai Rehearsal Titan DDUGKY program arwangana DDUGKY program hian ezona tharne in buncham tam takin adlaw neita heng ezona tharne tur hian DDUGKY chuan athon liaw liawin training a pevek ani DEO le CRM ka training choka tuna hian nakzuri hotel kurka na ka thok meka tun din hun thleng thei tura min boi pui tu te kan training center le MzSRLM te chunga ka lom le ani Ezona Tanari Talk Training Program India Rama Skill Development Pro Timber ani a kumsom pare ta changa kumsom thum panga inkar ta dir thei ani training zo 70% te hi na mu saknal ani sum koi ma ka son le theinan tin DDUGKY program noya Decentric Solution Training Center training choka tuna hian luxury hotel Gurgaona thokmeka MzSRLM le DDUGKY tu chunga lo thu soi tak zet ani luxury hotel Gurgaona Viana na thokmeka tundin hun thleng thei tuwa min boi pui tu Decentric Solution le MzSRLM te chunga thilung takin dom thu asoya hengte hi training thile chu ani General Duty Assistant Data Entry Operator Tailoring Driving Food and Beverage Service Steward General Housekeeper Baking Technician Trainee Chef Retail Sales Associate le Airline Cabin Crew te ani Training du le shetsiang du tan henga te hian zo fiat hei ani Mizoram State Rural Livelihoods Mission MzSRLM Rural Development Department New Capital Complex Gate number 1 Khatla Aizol Office of the CEO ale District Tina DRDA Office ale BDO Office ate zo fiat hei reng anni har satna le retheina in ne tir lo sham kan tuma tuk tinin ei khop chau tal ti in nun khochwa kan tum ve sham chin kan nun le ril cham na hi suizom tir lo kan tum ve fana kan din hun siang damlam tur hian DDUGKY ibelang u